Kunja Bihari. Gopijana Ballabha Girivaridhari. Gopijana Ballabha Girivaridhari. Jasonandana Braja Jana Ranjana. Jasonandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Chera Vanachari. Jamuna Chera Vanachari. Jaya Ram Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnu Bhan Paramahams Paripajakacarjan Astatarajadashi Shrimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Iskan Pandavacharya Srila Prabhupada Ki Jai Patita Pavana Save the Fallen Souls Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Hamza Parivajakacarya Astatarajadashi Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Chandra Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai
Ganga Mai ki jai, Jamana Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desha Tarine. No, I'll go without it tonight. I don't have. Hare Krishna, šodien mums ir ļoti jaidīgs un mīļš viesis ciemos Šrila Prabhupāda saudzēkas žēlastības vienkāršana. Tas ir Tādi King. Lūdzu, sveicam uz saviem aplausiem mūsu viesi. Trying to get this thing, see. Hare Krishna, okay. Vandeham Shri Guru Shri Jata Bhavakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Padijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschapya Deshatarine. So, we've achieved this human form of life. Un tā mēs esam saņēmuši šo cilvēka formu, dzīves After formu. great difficulties, Pēc tam, kad esam izcietuši lielas grūtības, transmigrating through 8,400,000 species of life. kad esam ceļojuši starp 840 tūkstošiem dažādu dzīves formu. Therefore, we should not foolishly misuse this life for material sense gratification. Un tāpēc mums nevajadzētu muļķīgi izmantot šo dzīvi, apmierinot savas maņas. If you want material sense gratification, there are much better bodies for that. Ja jūs vēlaties apmierināt savas materiālās maņas, tad ir daudz labāki ķermeņi, kas domāti tam. The pigeon can have sex 60 times a day.
Balodis var nodarboties ar seksu 60 reizes dienā. The pig, he can go on eating anything and everything. Cūka var ēst jebko. So if you want sense gratification, you have the wrong body. Un tā, ja jūs vēlties materiālo maņu apmierināšanu, tad jūs esat izvēlējušies nepareizo ķermeni. If you want sense gratification, you should be in an animal body. Ja jūs vēlties apmierināt savas materiālās maņas, tad jums ir nepieciešams dzīvnieku ķermenis. This human body is one special facility. Un It has one special facility. Šis cilvēku ķermenis ir domāts kaut kam ļoti konkrētam. And that is to reconnect with God. Un tas ir atgūt savu saikni ar Dievu. When I say God, I mean the source of everything. Tad, kad es saku Dievs, ar to es domāju visa avots. The very ground of our being. Tas, kas ir pamats mūsu eksistencei. That person who is emanating everything from himself. Tā personība, kas visu izpauž no sevis. With whom we are meant to enjoy a loving relationship. Ar kuru mums būtu jābūt brīnišķīgām attiecībām. So we are absolutely foolish to have rejected his loving kindness. Un mēs esam absolūti muļķīgi rīkojušies, noraidot viņu mīlestības pilnās laipnību pret mums. Trying to enjoy separately from him. Cenšoties baudīt atsevišķi no viņa. This is the height of stupidity. Tas ir stulbuma augstākā izpausme. To try to enjoy separately from God. Censties baudīt atsevišķi no Dieva. When you want to eat, do you simply squeeze the food in your fingers? Tad, kad jūs vēlaties ēst, vai tad jūs vienkārši ar pirkstiem saspaidāt ēdienu? Will that be effective? Vai tas būs efektīvi? Squeezing the food in the fingers? Spaidīt ar pirkstiem ēdienu. No, you want to eat, you feed your belly. Nē, jums ir jāpabaro savus vēders. So we are so foolish, we are trying to enjoy like the hand, squeezing the food in the fingers. Un mēs esam rīkojamies tik muļķīgi, mēs dzīvojam tā it kā, ka mēģinātu ar roku, ar pirkstiem spaidīt ēdienu. Why should I serve the belly, we are thinking. Kāpēc mums ir jākalpo vēderam, mēs domājam? Why should I serve Krishna? Kāpēc mums jākalpo Krišnam? I will enjoy separately. Es baudīšu atsevišķi. Just see how foolish. Paraugieties, cik tas ir muļķīgi. Just see how childish. Paraugieties, cik tas ir bērnišķīgi. Just see how immature is such a thing to do. Paraugieties, cik tas ir nenobrieduši cilvēka rīcība. To try to enjoy separately from God. Censties baudīt atsevišķi no Dieva. It's the pastime of fools and rascals. Tas ir muļķu un nejēgu laika pavadīšanas veids. So what can we say? Un ko gan mēs varam teikt? We are nothing but fools and rascals. Mēs esam nekas vairāk kā muļķi un nejēgas. But by the grace of this great, powerful Acharya, Bet pateicoties šim dižajam varenajam ačāriem, His divine grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada, viņa dievišķajai žēlastībai, Prabhupādam, Šrīlam Prabhupādam, we have gotten the key mēs esam saņēmuši atslēgas, that unlocks the door kas atslēdz durvis to our eternal identities mūsu mūžīgajai as esenībai. servants of that Supreme Person Tur, kur mēs esam, kalpi šai who mūžīgajai personībai, is described in the Vedic literature. kas ir aprakstīta vēdiskajos rakstos, His name is Krishna, un viņa vārds ir Krišna, and he is a reservoir of unlimited pleasure. un viņš ir bezgalīgas baudas rezervārs. He's a reservoir of unlimited sweetness, Viņš ir bezgalīgas salduma rezervārs, unlimited power, bezgalīgas spēka, unlimited beauty, bezgalīga skaistuma, unlimited renunciation, bezgalīgas atsacīšanās spējas, unlimited knowledge, bezgalīgu zināšanu, unlimited wealth, bezgalīgu bagātību, unlimited fame, bezgalīgas slavas. and is inviting us to enjoy with him an eternal loving relationship in his transcendental kingdom. Un viņš aicina mūs baudīt mūžīgas attiecības, pārpasaulīgas attiecības savā pārpasaulīgajā karaļvalstī. So who was that fool Un kurš ir tas muļķis, who will not surrender to Krishna? kurš neuztic sevi Krišnam? Only the stupidest idiot in the whole world will not surrender to Krishna. Tikai lielākais muļķis un idiots šajā pasaulē neuzticēs sevi Krišnam. But I have to admit it. Bet I hate to admit it. es nevēlos to atzīt, bet We are the stupidest of fools mēs esam stulbākie no muļķiem.
Because even though we have heard all of these things, Tāpēc, ka mēs esam, lai gan esam dzirdējuši to visu, still we are not surrendering. mēs joprojām neusticam sevi. We're trying to enjoy separately from Krishna. Mēs cenšamies baudīt atsevišķi no Krišnas. So all we can do is pray for the mercy of Guru and Krishna to please save us from this condition. Un vienīgais, kas mums ir jādara, mums ir jālūdz Guru un Krišnas žēlastību, lai viņi mūs glābi. Even though we know better, Lai gan mēs zinām, we still go on acting the foolish way of trying to enjoy separately from lai Krishna. gan mēs zinām labāk par citiem, bet mēs joprojām rīkojamies tikpat muļķīgi un cenšamies baudīt atsevišķi no Krišnas. Therefore we need help. Un tāpēc mums ir nepieciešama palīdzība. We need Guru. Mums nepieciešams We Guru. need Vaishnavas. Mums vajadzīgi We vaišnavi. need scriptures Mums ir nepieciešami to raksti, guide us out of this madness, kas var mūs izvest ārā no šī neprāta to bring us back to the light. un atvest mūs atpakaļ gaismā. So we have come for a few days Mēs esam atbraukuši uz dažām dienām, to share with you the wonderful realizations that Krishna is blessing us with. un lai dalītos ar jums tajās brīnišķīgajās atklāsmēs, kurās Krišna dalījies ar mums. Please take advantage Lūdzu, izmantojiet šo te iespēju and become Krishna conscious. un kļūstiet Krišnu apzinoši, esiet Krišnas apziņā. Thank you very much. Paldies! So are there any questions? Vai ir kādi jautājumi? Kāda ir patiesā dzīves jēga un kādēļ ir vērts dzīvot? What is the real meaning of life and what is the main purpose to live? The purpose of life, just as the purpose of the hand is to serve the complete whole body, the purpose is to serve the Supreme, the Tāpat, complete whole. tāpat kā rokas galvenais uzdevums ir kalpot visam ķermenim, tāpat mūsu dzīves galvenais uzdevums ir kalpot tam, kurš ir pilnība. Your purpose is to serve Krishna. Mūsu uzdevums ir kalpot Krišnam. There's no other meaning to your existence. Un nav citas jēga jūsu esamībai. Krishna is like the body and you're like the hand. You're meant to serve the body. Un Krišna ir kā ķermenis, un jūs esat kā roka, un jūs esat domāti tam, lai kalpotu Krišnam. Next question. Yeah. Es strādāju par pavāru lielā veikalā. Man tur nav dievības, tās iedomājos. Un es iedomājos tās dievības un piedāvāju tām to ēdienu, vai tas darbojas vai nē. Recently I'm working as a cook in the big supermarket. And there's no deities, but I imagine them and I offer everything in my mind. Does it work or not? Does it have meat, fish, and eggs? Tam riba мясо, яйца. Nē, tur There's no meat, fish, or eggs? Tam nietu riba мясо, яйца. Very good. This Krishna is accepting. Tas, Krishna is accepting. Yeah. jā, Krišna to pieņem. Kā pilnībā uzticēt sevi un ko tas nozīmē pilnībā uzticēt sevi? What does it mean to fully surrender to Krishna? And yeah, what does it mean? How to Nothing, no separate interest. Nav nekādu citu interešu, savu interešu. Your every thought, your every word, your every deed, in all times, places and circumstances should be for the pleasure of Krishna. Katrs jūsu vārds, katra doma un katra jūsu darbība visos laikos, apstākļos ir tikai un vienīgi, lai iepriecinātu Krišnu. You have to be introspective. Jums ir, jā, You have to analyze your thoughts, words, and deeds. at all jums ir times. jāanalizē savi vārdi, domas un rīcība. Am I acting in accordance with the scriptures? Vai es rīkojos saskaņā ar rakstiem? Or am I acting for my sense enjoyment? Vai arī es darbojos, lai baudītu? You have to always be acting in accordance with the scriptures Un vienmēr jums ir jārīkojas saskaņā ar rakstiem. at every minute. Katru mirkli. That is surrender. Tas ir sevi uzticēt. Next question.
Tas nozīmē, ka katru dienu mums jāanalizē dienas beigās, ka to es darīju Krišnam un to es darīju sev. As I understand, it means that at the end of the day we should analyze that during the day, this is what I did for Krishna, this is what I did for myself. Yeah, you can reflect at the end of the day how did I do? Did I do everything for Krishna or did something for my senses? Jā, you can analyze at the end of the day. Jā, dienas beigās jūs varat izvērtēt to, ko jūs darījāt Krišnam un ko sev. Anything else? Yeah. No kurienes tiek ņemta noteiktība? Ja? Jā, jo kaut kādā brīdī es izlēmu, ka es vēlos sev uzticēt, un tad atkal tas pazūd. Where do we get the determination? Because sometimes I have this determination that I would like to surrender myself, but then it disappears. Yeah, so how to keep your determination strong? Kā uzturēt savu šo te apņēmību stipru? You need to take help from your Siksha Guru. Jums ir nepieciešama palīdzība no jūsu Siksha Guru. Do you know who is the Siksha Guru of determination? Jūs zināt, kas ir tādas apņēmības Siksha Guru? The little sparrow. Mazā zvirbuliene. You know the little story of the little sparrow? Jūs zināt stāstu par mazo zvirbulieni. You know that story? Yeah. She is your guru, your Siksha Guru. Viņi ir jūsu Siksha Guru. You have to always remember the lesson of the little sparrow. Un jums vienmēr jāatcerās mācību, ko deva mazā Determined to zvirbuliene, dry up the entire ocean and get her eggs back. kas bija apņēmības pilna izsusināt visu okeānu, lai tikai saņemtu oliņas So atpakaļ. what is the ocean and what are the eggs in your case? Un kas ir okeāns un kas ir šīs oliņas jūsu gadījumā? The eggs is your love of God. Un tās oliņas ir jūsu mīlestība uz Dievu. And the ocean is the ocean of material desire. Un okeāns ir materiālo vēlmju okeāns. So you have to be determined to dry up that entire ocean. Un jums ir jābūt apņēmības pilnam nosusināt visu To recover okeānu, the pure love of God. lai atgūtu atpakaļ mīlestību uz Dievu. So how do you dry up that ocean? Un kā jūs susināt šo okeānu? One drop at a time. Pa vienam pilienam katru reizi. So what is the drop? Un kas ir piliens? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you have to keep chanting. Jums jāturpina skandēt. And because chanting is enchanting, Tāpēc, ka skandēšana ir apburoša. in due course of time you will become fully enchanted with Krishna. Un noteiktā laika, pēc kāda paiet kādam laikam, jūs būsiet Krišnas apburti. And then you will no longer be enchanted by Maya. Un tad jūs vairāk nebūs apbūrusi māja. Next question. Nākamais jautājums. Вы могли бы... Скажите, пожалуйста. The question is about the exam on initiation. Is it possible to pass the exam now or only in autumn? That's up to your local temple authorities. Это зависит от руководства храма. Only? It's their decision. They're the ones who administer the exam, not me. Initiation, can initiation happen now or exam? Yet to be recommended. We have an initiation there will be an initiation yagya in my Vyas Puja Day, which is, I think it's October. Во время Васапуджи будет инициация. If you recommend it, you can sit in the yagya. Если вы получили рекомендации, то вы тогда во время яги можете. You have to consult your local authorities and see what you can do to be qualified for being recommended. Если не дают рекомендации, то тогда осенью вы можете получить. Вам Гурдев ответил, что